Da nastavimo ovdje da smo stali, evo vidite sve u mermeru. Znači zaista ovako mi radim nikada u životu nisam bio da ovako čistite ovako. Evo ovdje mi je metro station. Ovdje evo kod nas u Beogradu bi izudili mermer jebate. Aha. Usteke. To je ta stanica. Na centar Milana, mislim zaista je ovdje prelepo. A ti ćemo vištiva. Još vam što se dešava, poslije ćemo sići malo metro da vidimo kakav je tamo game. Da li je moguće su ovako sve ove palate sređene. Sad ne znam da li se vidi od sunca, ali zaista ovdje je prelepo. Zaista. I naravno njegovo visočanstvo, moje ime je Vuka, prezime Đuričić, mali pradati debelite Končić. Polako ali sigurno osvaja prestonicu Uzbekistana.